Fighting against
beside me and tell me I also kailangan sa ngayon ko ay ilong pinangawa. Ako ulit pa ako itay. Wala si also ulit pa na ulo na ako. Huwag ka sa laymay gaya ako.
house and everyone say, thank you. You may be seated in the presence of the Lord. Faftai. Tato walala mai lalo. Ia le tua nei tu la le aso ia. Ala watu ia fionga ti akono mo le tato foa i nei tai au. Sauni lau foa i le tua nei tai au. Awane I motu sia lo maftanga ma le anganga o le tua. Say amen. Aftai le tua lo iei le anganga o le tua lo ngalue pea. Mea la le awane I motu sia. Lo isi le vaenga tau o le tato foa i le tua. Ia e whamanui atu le tua ia o tō umalava. Au tato sauni e whai tato foa i. O le upol tuspa ia e moni lava e sili lava le na te foa i nai lo le na te taliaina. E le toi fisilingia ia manuia a le tua. Ai o le mea e lui tau nai o tātou tangata. Put your trust and your faith in God. Through your giving, trust Him. Whatever season you find yourself in, trust God. O le tua le sosia ma le pongai o manuia uma. Ai tau lava o le tātou vatu le tātou foa i le tua o se tau langa whawhetai le tua. E ala I le tātou foa i. Whamanuia le tua lau foa I nei tai au le ngata I tātou sfuluai. Ia mesi fo I tātou foa I le misiona le tua. Those of you who are tuning in online, there should be a link to click on. Thank you for partnering with this church in your giving. May God bless you as you give. La nole tunatu la fionga ti akono. Ia mati ta vita na te saunia se te talo mo le tātou foa I. Amen. From the village of
tua ma man we atu ia o tō umalava. Praise God. God is good, church. And all the time. Ia le tua nei tai au fō. Ia se ava noa fō i mawhain tātou mafutai. Ia awale tātou vi inga i le tua. A malo lava le wha malosi le tātou e ka le sia nei tai au. I le mamalo lo whainga luenga. Ia me se fo le pa ia lasilasi o le tātou e ka le sia i te māmatina mātutua. Se o lava i tātou whanawiti. Ia se o alofa tā alofa lava. Malo lava le wha malosi. Malo fo le tau a ta i au ale atua malona fina ngalo. Whaftai fo i le atua nei tai au. Tal tono lo iei nisi o lo asiasi mai fo i ma. Fo mai fo i ale wamai atu i aman. Whaftai le atua ia ua maua se awa non whain tātou ma futai nei aso midway tu whatasi o tātou au. Te tātou whatalofa i la tau nei tai au. I rei tal tonunga e le whafua se i le asia singa. Au le atua sila fia mea uma na saunia nei awa noa mwhain tātou whai sauninga whatasi nei tai au. Ia mawalunga i pelvi inga le atua o le talo. Ia ianga leile atua ma whamanui atu i ate oilo a se singa nei aso. Pe ona velo a se singa ma whamanuianga ia i mātou. Ia o ngā whoila au nango nei e ka le sia lo a se singa nei aso. Ia maltal tonunga lava tātou oi le atua e. O Yesu Keriso o ia o le tali i mea umalava mo tātou via le tua. A ta alofa atu fo il tātou live stream il nei aso mo i lātou umalo mai moa mai. Lunga le penga tawha ilangi ia i anga lei le tua. I uso au aunam faltua me ka le sia. Whelava meolo e matamata mai il nei aso. Ia avatu il ta alofa i ate. Oe, greetings in the matchless name of Jesus. Always good to be in the house of the Lord. Say amen. Praise God. Love being in the presence of God. Isn't it just a wonderful thing to be in His presence? Amen. O la ulea tala o te whai so o lava e mese lava le tātou o whainga luenga ma le tātou e ka le sia. E whai fua mea pe ale aise a nganga o le atua. O le tatalo ma naunau ta inga na i ata ngia pele malu o le atua so se taimi tātou te mafutai. Ia le atua lalo na vi inga le nei aso. Ai whai ate oilo tu spaia, i saia lona mta upe 5 whai upe ono, sei o le whai upe sulma tasi, o i leo le amau i se whai au mo tātou nei tai au. Whaftai atu fhoi, ua toi tātou maua se whailua inga mal tātou maftanga tina, ia sa lātou awai fhoi lātou retreat, i lea fhoi vai aso o matu, ia whaftai lea tua, whaalonglongo atu, ia e se malamana i o te leo mol mau, e le tō mafutanga fo ia o le anganga lava namal talo na i le tua ia maua ni ava noa wha ne pape nei e le ngata o le whetufai ia e fausia il wha atua le istangata ma le istangata say amen o le upo le tuspa ia e maai a le ua mea i le isi ua mea mana o mia la ia mafutanga wha pea ia tātou te fellowship ai ia au nisi nao lātou sa awai i lātou conference, ia o le whaamalosi tina umalava ato e mawaso avanoa, se suele avanoa. Avanoa whapene e whausia ai tātou whaatuatua, ia ma tātou o langa au nei le tua. But thank you, devoted women, it's good to see you back. And we're praying and looking forward to many more new things that you will bring into not only into the church, but within your own families. And whatever it is that was taught, it's time to implement. Say amen. Come back, we continue to do the work of the Lord. Isaiah 55, verse 6 through 11. If you have your Bibles with you, we're going to use the New King James Version. I'm going to whaitau mua i le Isaiah 5:5 tanto tu Samuel fai upo ono se o fai upo sulma tasi a fai o mauval au mai via le tua. Tanto whaitau mai ei whamal mole whaitau ia. Wow.
Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the righteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him. And to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain comes down, and the snow from heaven, and do not return there, but they water the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing for which I sent it. God bless you in the reading of God's word. Today's the title of our message is simply stated, The Power and Efficacy of God's Word. The power and efficacy of God's Word. Le neitai au o le tātou sāwali ua whapeo na whaupuina o le mana ma le malosi o le awhionga paia a le atua. Say amen. O le mana ma le malosi o le awhionga paia a le atua. Li liu lo toa oi mawhai e fusi lo fusma. Se whaasanga iai ma e kalngoa iai. Hasanga ilo kwa oi fai e fusi lo fuspa usaungi. Ha longo le upo le tu nei aso. Turn to your neighbor, tell them, put on your seatbelt. Get ready to listen to the word of God. Hallelujah. O le fi mal tato il nei tau sanga ia tuu iai lo ato toa. Awa e te whaatanga sawi le tua. Awa foi e te sau afa i le tua. A e sau i le tua, ave iai lo atotoa. I nei masina o maatu sa tātou vavaai le tāua o le avea o e mau maso o Yesu Keriso. E le nao tangata tō tino le kalesia, e le ngau tangata ngā lulue ministry taitasi, a i avea o e mau maso o Yesu Keriso. A tu se me a taulan tātou tu iai tātou ato atoa, ia tu iai tātou ato atoa, ia avea tātou matangata, i le ngau tangata au auna matangata tapuai, a o so o moni a Yesu Keriso. Ai le nei, na iasai of tō mātu lewa tātou vava ai le tāua o le awhionga paia a le atua. A iai seisi me te tau o na tu iai lo ato atoa o le upo le atua. Say amen. If there is something else that we need to be all in when it comes to our lives that are committed unto the Lord, not only we talked about the importance of discipleship, but for the next couple of Sundays, we need to be all in when it comes to the Word of God. Say amen. And last week we looked at it and we talked about that every person, we should be able to depend on God's word, that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Sa tātou talanoa le asalef to mātu le tāua, e le na o mea ai e o lai tangata. A upu uma ua tu lei mai le fofanga o le atua, for mei o mea ngā e fausia ai le o lango tangata aisia, a wane ngalo ia te o e eile tū whale a nganga o tātou. Langa le mana vaola le te tonu ia te oe mau e leo se tātou mana vaola. Wha mai le atua ina ua whaia le atua ia a tamu na whai o ia mai le ele. Wha mai ona manava leo le atua i ona ponga isu o na ola ile i o tangata o le uluai tangata. O e ngai te iloai e eile vaenga whale anganga e mana mia ona wha tupuina pea ma wha ola ola pea o le fesili wha pe feo na whaia le mea ia manava tu pea le upo le atua. Lango le upo le atua o le manava vaola leo le tua mo oima. Me ala ngai tā ua i tangata kerisiano. Le whaalongolongo le upa le tua.
le whaitau o le upo le atua. Le manatu natu lo loto le upo le atua. Langa le ai lava se isi tusi e peo tusi lea. E le ai lava se isi mea e te mawai upo le ola wa nao le awhionga pa ia le atua. E whaila utala lea langa e amu ia oe maa. Ua i o tātou lima le tusi e sili o na tāua e tusi uma lalulangi nei. E le ai se isi tusi le tala whaasolo pito lalulangi atoa e sili atu o na tāua e peo tusi lea. O le tele o isi tusi, o le tusi e le istangata i le istangata. Ai pau le tusi e sau sao a mai le atua e whatatau mo oe maa. O le upu lea utato manino lava le sau le lualti mo te o tolu feo pa sulma le ono whamei o tusi pa ia uma e mai le anganga o le atua. Mai le tusi ke nese se o le tusi a whaalinga so se kaimi e kakakala i le upu lea i e malama lama e leo se upo se tangata e leo se upu na fausia mai se loto se tangata ma se manatu se tangata au le upu ma le sao mai ia le fofonga le atua whatatau mo oe mau aisa lango le fina ngalo le atua awane whano se tasi a ia manuia tangata uma o le vesili whapewheo na e manuia e te manuia le upu le atua. Io e mana o mia tātou ia le me ai. Al upo le atua e le na o me ai. A ua le alu kele le kako malosi me ai ul kingo ngai. Me anga ua kau mama i ei kako langa o wha mua me ai ul kingo. Ai le vava ai le me ai whale anganga le e o lai tātou. Le la fa mai el tuspa ia e le anga me ai tino nei e mana o mia ai fa mai upuna e le na o mea ai e o lai tangata ai mana o mia e oe mau le afionga pa ia a le atua. It is the very breath of God. Lua pe te runai mua fe pe lua suma tasi fa me ia mua i loa le nei mea ua le ai se valo anga o le nei tusi e wha matala fuaina a wae leo le loto o tangata na tuu mai ai le valo anga ana mua a o tangata pa ia o le atua na tala ina mai ina ua o Sofia i la tau i le anganga pa ia. Usa lava penga kusi pe teru tusi pe teru pen kusi fo io angel tusi le awane ngalo ia te oe e leo ngi mea ngofo ala ko makusi a wala nga maua kusi a ua afia la tula le mana o le nganga pa ia. It was the Holy Spirit that carried them along and allowed them to put together this book. Na o le tusi lava lea fa mon mole ia tato malamalava na o le tusi lava lea. And so when we look at Isaiah chapter 55, I want us to understand langa yai kaimi wakako mangaku mama le kusi lea. Wakako felo wai makako ka akia solo kako fale o iskanga ko ikiki lima ko ikiki sfulu kuspa io ka akia falsa awa o ilako fale awa mangaku mama le upo le tua. Au te fiam nao e toi fangu atu le tato e kalesia e le ai seisi me e o lailo a inga o lailo fangau o lailo ngā luenga mangui ai me uma ke whaia mangau le upo le atua so se kaimi kako ke whalongo iai usu skai iai ia kako whasanga i le atua ma whafkai le atua leo wa saulo na fina ngalo mo oe mau ina ia tato manui ai. Awa lavangi whaaseinga kako e leo finga ngalo le atua inga i oka ko i seoli. Walanga oka ngaka i seoli, o le la ko wa filfilinga e te ena le fina ngalo le atua. A le fina ngalo lavo le atua manino, his plan for you is to live. The only reason why we end up in the other place is because we choose to reject God's word. Say amen. Do you believe that there is power in God's word? Blessed are you and I, for we hold in our hands the most valuable book in all of history. No other book in history and all of mankind can have the power that this book has to influence our lives, impacting the lives of individuals, communities, cultures, and the whole wide world. The Bible is a different book, whereas other books are written from one human to another human. The Bible is the only book that comes from God straight to human beings. So anytime you read the Bible, this is not a book from another person. Read it as a book that comes straight from the Lord. Say amen. O tusi sa o mai le tua. Ai lewa tata o mai tusi isai. O le malia I o le tusi leo isai lo nam tau pe lima sun man lima. O le taimi tonu a lea na a mata ilinga luenga wha perfeta isaia.
O le taimi lea ua o mai ai le tawhianga, le whamsinonga le tua. Wha se lau valu sfulu tau sanga. Na tuu awa noa le tua le whanaunga Israelu. Ina ia lato salamo ma toi fo'i mai ia te ia. Talu mai le taimi na avese mai ai le tua le nua Israelu mai e kopito e o mai le tusi le no fo inga tupu vai mta o petolu sumalono i le na umi o na taimi o lo tuli lo ina pele whanaunga Israelu i le alofo le tua. O le kaimi e whamaongi ai, o le kaimi e le whamaongi ai. E lu ngā la lo le savalinga ai maise lau au nango le whanaunga Israelu. E kako ke whapea ngā o kako le kupo il mailea. Au le mailea o lewa ngā whainga il whanaunga Israelu. Aonga ki ngā inga, aonga wa ayakua, ia wa koe fo'i mai lea kua, aonga manguia, ia wa whangalo lea tua, koe fo'i a leo langa kuai, o le fe fo'i ia lea, o le ia lea o le whanaunga Israelu, i le wha se lau valus fulu tausanga, o lo tuli pe lea tua, tau mawhai pe ta lai atu lea tua, se Israelue, se tau te whiala mai, o ese mai lea mio leanga, o ese mai lea mio toai, ai whamaoni mai a te au, o au e manuia ai o tau. E alen kako whaalongo ai au wheta leile ngango lea tua. O lea tua e whamanuia mai a te oe maha. O mea la le mana o mia lea tua, whamaoni i a te ia. Uman nā whase lau walus ful tau sanga ai saulo mal whamsinonga lea tua. O whamsinonga lea tua le whanonga Israelu. O te whaonga inga le tupo Nebuchadnezzar ina ia whai ma whamasino i a te oto. Ai fai tau le tusi o le manino i le upuna i le lua le no fa inga tupu nam ta au patolu sulono fai upa sun lima ma le sulono fa mai ua awina mai ia te i la tau e Iova le atua lato tama o e ave ana fe au. Ua ala awina lava i la tau aisea a wā ua na lofa i lona nuu ma lona afio anga. Famele il fai upa sun maleono a ua lato whaatau wemu i e na awina mai le atua. Ua lato ino i ana a fionga. We whaalongo iai. Famele ia maua ula i ana perfeta. Feme ua oo ina tupu le toa sao i ova ilona nuu. Ua oo ina le ai se fofo. Ke lo o mele o te wha malo se tuel tato i kale sia. Ia kako whaikeke i le kako ula le grace le atua. Nanga yelis ka ngā ka ngau le ka la ia se e alofa le akua. E umi le ongo sa ia le akua ia kiau. We always play around with the idea that God's grace is big and it's good enough. I don't take that away. It's very true. But if you read this, there is an end to his grace. There is a time when God says, my spirit can no longer strive with you. You want to keep playing that game? I'm going to release you into your own sins. You're going to think you're good, but what you'll find out later on is you are far away from God's will. Think about it. Fa selau valus fulu kausanga o ka se alofa i ngā umi. Awina aku lea perfeka. Alu aku leis perfeka. Kula i aku leis perfeka. Ai lefa melkus. Ai ko ke kawemu iai. Ko ke ingo iai. Awange ngalo yake o perfeka i whao ngai lea tua. Ina i fofonga inga le whao mai lea tua. Le lefa me man whai upu lea. Whame wako ingo foi i lau wafionga. Kawemu iai. Hula iai. Wakako iai o ngā pōnge e kale sia, o mea ngā wa amakan kupu, wa amakan ngā ula ka ngaka le upo le tua, wa amakan kawemu ka ngaka iake oe, a ka fia wha malosi iake oe, o le alawa kele o le kawemu, o le alawa kele o le ula mai iake oe, e le suia ai le moni, ma le mana o le upo le tua. Langa iai aso o le kele o ka ngaka o le ula iake oe. Ula i lau wha maongi, ula i lau sau le loku, ke lo me sili o ngā le angai, o ka ngaka au lau a inga.
Langol kuswa ia nga fame e o ai aso mulmuli e o ai kangaka lo ainga e amakan kawemu ya ko e maula lale nga alu ingu le aso ako la fo loku la fame wa kalia Yesu o ke fa malosi ya ke oe a ke popole fu e kala is kangaka ai amoni lo savali mole akua langa le maliu kangaka nga mo oe nga maliu Yesu ke riso mo oe me ala le ye fama ongi le kua a ke fa fia kangaka ai fa fia le tu aisa langa ia le ona le fa la tanga le wa manu ai oe ma. Awa ke popole fuol au kawemu. O la kua nga luenga i e fai. Ai a sau oe, fa maongi oe le tua. Awa ke loko vai ai. Jesus said, the world will hate you, don't forget, it hated me first. E ingo sia o kou lalulangi e fa me Yesu. Awa ke ngalo, nga ingo sia mumua o lalulangi. Mela nga avea ka ko makanga kai mulmuli ya Yesu e kalia inga e ingo sia o lalulangi aisha langa le malama lalulangi mea le tua e le mafai le tino o na malama lama mea fale nganga ai amu ia oe maa tato yai i le faola tango le tua mela le famalosi oe ia tau sisi pe oe ia finau pe oe ia famalosi le ngalwenga le tua langa le ai ase ise mafai o na tau i atu oe wana o le tua soifua. Sau le aso le whamsinonga. Sau wa nepuka nisama Papalonia whamei ua whau matia le nua Yerusalema. So loia I lalo ia pāma olo Yerusalema. Susunu I lalo fale umo le ai. Le ai ma se mea ngako koe. Ai ke lo me silonga le anga. Nga susungu ai ma le malu o le atua soifua. Mea nga whamei le akua nga ua lofa ia o kou. O mangu fo ile mea lo yai la nofo anga la afio anga o mea le wa ka wa ila wingoa le swafo Yesu o lo ka yai fe me wa lofa nga au nge ngalo yake e lenga o oile kuli lo inga le tua ai a ka le leia longa swafa ia pa ia longa swafa ile la langi atoa me nga fa me le tua e o ai a ka ko ele kangaka la langi a ka ko wale wa ka valea ai le swafa le tua o le sili aisa o le kako le fa maongi. O le kako fe foi ai. O le kako le ku mau. Au te fa manatu atu ia te oe. E le sui ai le alofa le tua mo oi ma. E le sui ai foi lona afionga pa ia. E ale fa meltusi e mawai le langi ma le lalolangi. Ai kasian me ku mau. O lau afionga pa ia. E umaku kako man nei soifuanga o le alawa kelo ka ngaka fai mai ai kako e ko o mai folisi kupulanga fai mai ai va vai oe e umakua le ai ku maule fionga pa ia le tua kelo ka ngaka nga o mai lu ile upu kelo ka ngaka fsilingia le upo le kua ka ma fai susungu le upo le kua ai kalo fai le o fioki uma ai le ai alu le upo le tua e kaunga I loa ai oe mau e ai le mana le upu lea e le ai se mana se tangata menga fra mai tu se mia au e te fatua tua se tangata e te malai ai se te fatua tua ai fatua tua I le tua. E la ua whau matia le ai o Yerusalema. O se aso e pito sili o na whaanoa noa I le talafa so le pito Israelu. Ia maua mata o na taitai la tau ia na totoe. Ia whameu le tele I tangata ua fasio teina le aso lea. Ai whameu la tau ia na totoe. Ua taitai ese mai le nuu ua whaata hawhea. Ua ave oi le nuu o Papelonia. O te whimna o ie manatu le mele wa tupu. Ua avese mai lako ngu. Le ala o aku ngei, ua le ko iai ngi whangua mangi ele. Ua le ko iai ngi fale, ni no whanga. E fsili aku, o wheme ko ke o mai ai, ua le ise mea. Amu ia oe maa mwhenkako whapea. Wheme kisa wai, Samoa. Whe Samoa, e ale lalo le Pasifika. Ai kalo whailingi vang. Wheme ko ke o mai ai, wala ise mea. Le whamsi nonga le atua ia kako whai keke iai.
a sawa e umaya e leko iloa oe se mea lalulangi nei. Whakawhea, le aise ngu, le ingi ele, le ingi whangua, e le iloa po whea lako a inga fsilo whea mea o mai ei, wo le koe aise mea langa ia, wa whaumakia e Nebuchadnezzar. Wa sau le whamsinonga o le tua, wha se lau valus fulu kausanga, ku awangoa, ai whakamala lako o le mea le e o aikangaka, e whai pea whapea leo langa i le tua. Kangaka i le usiu skai. Kangaka e ula il fingalo le tua. Mea ngā whakoe, oke popole fua le iskangaka. Wawa ai ya oe. Au eke kilo fua le vai le iskangaka. Ia alo me whai ai. Wawa ai ya oe. Langa i le alu kangaka ngai kai oe le whao le kanga. E kua ngā oe i luma o le kua. Mea ngā fokesa oe ia te oe. Mai fsili le tua ai. O sao e mea leo ke mulmuli ai. O sao e mea ia o te whaia. Lea lau o mai loa le taimi o Isaia. Taimi i tonu a lea ngā wawalo ai loa ia le walo anga Isaia. O le maa ngai o le kusi e Isaia a e whaikau iai. E ai mea sa wai e peo le e ke whaalongo o a inga le tua. Nanga foi au nge ngalo ia ke o lea lofanga o le tua. E le ngau sei kulo, e le ngau le mili o lo papa kue whaafifia oe. E i foi kai me sa wai sasa le kua. Au le ese sengo le sasa o le kua, le sasa o kākou. O le sasa o kākou, sasa langa lau ika. Au le sasa le kua, o le sasa o le lofa. Langa e le fiam ngau, e ke se pea. E fiam ngau ia koe fuli oe, ngala se sel me langa ke anga iai. Ai sau i koe fo i le tua, o le mea ngai finga ngalo i le tua, awange i a whainga se kasi, awange i whano se tasi, o le mea ngai e whaimasau ai fo i le awa inga le tua. E pei al tamai a lofa i lana atali, e whaima o ai. E whapena fo i le alofa al tama mo tātou uma. Au le tusi la le tātou whaitau i le 5 o lo o sau ai commands a le tua, ma le promise a le atua, e iai le kaimi, e koe fo'i ai o kou i Jerusalema. E le io o le kaimi ngā. Au ngai ngalo ia ke oi, o le kaimi ngai, kua le koe fia whaalongo ase kangaka iu kai ai li mea whi ngalo i le atua. Aisea, o le koe ese ngu. O ese le mele o ngofo ai. Ngau le kele o puapua ngama whaafita auli. E le aila se isi o fia whaalonga le upo le atua, ai lewa koe sau Isaia, e koe whamangaku i aila ko o le mea mua, whama Isara e lue mea mua, sa ilia. A whai wa alu kau ngalo, mea mua lea, seek me. When you look at that verse, this is what he's saying. He says, look, you're going to get ready in a couple of years, maybe 20, 30 years. You're going to go back to Jerusalem. But once again, this is the problem. If you're going to go back to Jerusalem with that same old mentality, we need a clean house. And so he says, the first thing you need to know, despite all the circumstances you're in, you need to seek me. And you look at that verse, it's a verse that we hear all the time. Seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. The first commandment for the Israelites was to seek and call on the Lord. Not only did he tell them to seek and call, notice there's a time-sensitive command. There's a sense of urgency. What does that mean? Not only should you seek the Lord, but it says, while he may be found. Now, from me oto saili ya Yehova sawa ilo malisi fa upunga nga manu o mafai o na maua o ia. Lual walau na ele ngate from me saili from me walau watu. Lisi nga me from me ia e walau watu ia te ia sawa malelainga nga manu o lata mai o ia. E fōlinga mai eis kemia koe sa ile koe maua. E fōlinga mai eis kemia koe whaalaka ai le koe iai le tua. Ai le whameltus pa ia sa ili loa kaimi ngei. But here's the funny thing. I don't believe that there will be a time when you can ever not find God. I believe God is always ready to be found.
And so the problem here is not saying, seek me while you can find me. No, he wants to be found. But there is an issue here. There is a deep-seated issue here with the Israelites, because here's the thing. Even if God could be found, you will not find him if you're not seeking. Did you hear that? Even if God wants to reveal himself, even if God opened the heavens and showed himself to you and spoke to you, if you're not looking for God, you're going to miss God. And so the issue here is the issue of the heart. Because when we seek God, you have to seek him with your heart, with a desire to want to know God. That's why the Bible says that anyone who comes to God must believe that God exists, and he is the rewarder of those who what? Diligently seek him. I love that word. Diligently seek him. Not haphazardly seek him. Not half and half seek him. But diligent. Diligent means what? It means you work hard. It means you keep on looking until you find Waldo. It means you keep on searching until you find him. It doesn't matter how hard it is. And guess what? As you diligently seek him, God will reward you. But ele reward, ele akual ka nga kay ngofo-ngofo nga whapela ia mga koe pa mai le koe i o nga vai. Ele whape nga. Sa ili. Mua le whatua lea, mua i e taltonu o lo soifua le tua, lua i e taltonu fo o le tua, na te tauia le tangata e matua sa ili o ia. O le ki ngā o le upu ngā matua sa ili. Ele whaka ngā sa ili. Ele whaafa longa sa ili. Ai makua ku iai lo atoa ai sa ili le kua e ke maua le kua o le fala me lave I e o sa ili ai le fim nga o le tua o isi foi kangaka isi se me sa ili ai e sa ili inga ia manguia e sa ili lima o le kua langa fim nga o foai mai au mai le mea lea, ngau mia mea lea, ngau le pau anga le mea loa, ngau le ave mai le kua, ai le eise ku inga aku langa aku koa I le tua. E le whapenga le tua. E le ulangia fo I le tua. E anga se olu se kalatia, o le mea e ke lulu inga, o le mea fo inga e ke sele inga. A whai ke ko angala e lulu le kingo, whai me ngā o mea pala ma mea I uilalo I e ke sele inga. A e ko anga e lulu le nganga le tua ma le upo le tua, ngā o manguia ma le isi manguia e lungo le isi manguia, ai sa o mea ngai lulu. Ai awal kako oi sa ili le kua ingi mea kako ke pengi fiki ai. Mea langa I loel kanga ka fia I le kua pe akele ang kupe. Pe akele anga mea. O leo kele, o maka aka. Ai aka uleilong I mea ka lakul pusa aiso o lengi mea. Wa wha maika mai fue kangaka. Langa ya, wa wha moe langa au nanga I le iai o mea, malele iai o mea. Ai sa o leil kala yopu, fa meil kala yopu ea. La kalia nga o mea lelei, ai wha fea mea leanga. Ia kako I loa, o lo soifua le akua. Blessed be the name of the Lord Jesus Christ. He is the God who gives and the God who takes away. E mawhainga e vivi I whapenga. Say amen. E le ngā leo kele le kaimi e mangui ai ma lei. Ia sili lo leo kele le kaimi ngā we whapolonga I ngai oi. Say amen, church. Seek the Lord. Call on the Lord. The next thing there, I love this in verse 7. Olisi le command fa mele atua e le ngatalo sa ili malova la au fa mele fai upai fitu fa me ia lafoai. Ai eiso maka I lo tuspa I o kakalapea waseifo le upunga lafoai. Ke lo o e isi mea e mga mia o nga lafoai. E isi me wa whai mawhaalave lave le kako kauwhekulinga le kako ke kauwhekuli ai I ngā ia maua le ole whawawau. E wha mele tusinga he pewe sunma lua whai upa e tasif mai e ai mea ngā wa whaalave lave lau kamoe wa whaalave lave ia ke oe e le ngaka o mea mamafa o le anga sala wa whaalave lave ngō fia ia te o tau. Mea la ngā wa sulu ai liska ngaka wa whaawai vai aisea e le lafo ai me kuai.
E le la fuai le o langa tuai. Kusal mele iai, e fia sawi le kua ai ka ofia le kamakuai. E fia manga o imangwia le kua, ai fia manga o fo imangwia lalulangi. Ia wale loa la wa kosok whapea, wa koso whapea, wa kulo ngā kong aisia, la ngā whia mga o mangwio i ma i, ai ngalo yake ia, o mangwio lalulangi e ngaka ngei, e ei kai mea umailo ngā, o mea whia ila mea umakako whapea, e pala umanga mea, ai a kako ka ofi mau, i mea e whawa mau, i la fina ngalo lea tua, o mea i e manuia i oe, e kakau o ngā lafoai. Mga mia o ngā lafoai. There are some things you gotta get rid of. The word there is forsake. To forsake means to renounce. It means to relinquish. Means to abandon. Means to cast aside. It means to leave behind. Stop running back to the world. Stop running back to the same old things. And you wonder why you're so stressed. Because you want the best of both worlds. But you cannot have the best of both worlds. You either serve God or you serve the world. But I want to encourage you today. There are some things that you got to let go. There are some things that you got to forsake. There are some things you got to abandon. And you got to say no to that and say yes to Jesus. Hebrews 12 verse 1, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off. Everybody say, throw off. Turn to your neighbor, say, well, man, I need to throw off. Awa ki whapea loko lua, le ai langa loko lua, le whianga inga ngama le tua. Awa fwoi ki whapea throw off lo whangau a mea lofa mai le tua. Ao mea ngā wa whalawe lawe lo o langa au au nei le tua whame ia lafoi. Ai kei lo o mea mali e lua mea ngai whame lafoi. Whame wanga mua ia lafoi e le ua mio le anga lona ala. Saula ia ma lalo ifo o le isi mea lafai, fale maltangata sala, ia lafai ia ona manatu. Ese malmana ia lupa le tua. The first thing it says is, forsake your ways. And then it says, also forsake your thoughts. How many of you know that a lot of the decisions and the things that happen in our life is because of our thoughts and the ways that we trust in? And this is what God is saying. Israel, there's a reason why after 480 years you are now exiles in Babylon, is because I've given you all the grace, I've given you all the love, I've given you all the opportunity, but you will not forsake your ways and forsake your thoughts in the past. God is saying, wake up, Israel. Seek me now. Call on me now. Forsake your old ways. Forsake your old mindset. Isi ngā mea burden e kako. E whai kautkus pa ia. E whai kautkus pa ia ma le mindset whaale lalo langi. We need to be transformed. Ia toe fuataina o tātou mawhauwhau. O le fsili, whawheona toe fuataina o tātou mawhauwhau. Le upu a le atua. Ko angai whaikau. Ko angai kau mawhai lang o le isi lea mea o le isi lea o le mea ai whalea nganga lea. O loko angai whaikau, o loko angai ke mana tu natu le upo le atua. Ngai whamei, e whaatu sai o e peo se la au ua toto i tafa o le vaitafe. E fua mai lava ona fua, e le to ulu foi ona lau, e manuia foi mea uma na te whaia o le sili, aisea, to angai whaitau le upa le atua. We need to forsake our ways. We need to let go of some things that have been holding us back. Ke ue mangaku ngai sao oe, whamei whata oto e sul whawhai upo e sumalua. O iai le ala ua tonu i le manatu o le tangata. A whamei le ele langai soai, a o lona taunu unga,
o ala ia e oki ai. Koe whaalongo iai. O iai le ala ua tonu i le manatu o le tangata e mangakua le kangaka le asao. E mangakua ia lelelei. Ai whamei, ai kalo whai, o le taunu unga o nā manatu o le ala lea e oti ai. O le an mele kam whai a kwai, e ale whamei, la whai o wala tuai. Awa e ke koe whamoe moe i mea sa e whamoe moe ai. Awa e ke koe whalango lango i lau lava poko ma lau lava akamai ai e whakua kua i le tua. Ngo le isi ngā whalawe sau i le kua ai le e whamoe moe i longa poko ma lona ata mai. Alisia, la fuai. La fuai o tātou ala, la fuai o tātou manatu. Sau e leia malawanga lona tolu na i lalo ifo, e le ngaka i la fuai, ai saulo mala upu na, toe foi mai. Toe foi mai i a te hau. Ai a foi mai i a Jehova. Whameila ia, ona o alofa atua i a te o tau le ngate lea, o te matua faa ma ngaloina oe. O le fina ngalo lea lea tua e ka le sia. Wha maulalo kako loko. Sa ili lea tua manu e maua. Wala au i lea tua manu o iai o ia. La foai mea wa whaima whalawe lawe i tātou o langa. Tolu, to e foi mai i lea tua. E leo le la foai ngā ngofo mamaola ia. E leo le la foai ngā ngofo mai li el fale mal mangaku. E alu aku lea kua ia ke oe sei kulou lava. O ai lava kako i lea tua. Ko e foi mai kako i lea tua. Langa lupu mongi lava. E le i alu ese lea kua. O le kele o kaimi. O kako lea o ese. E le whapea la koe fo, iaku lea tua ia te oe, no, o le kele o kaimi, o ka kou leo ese ma lea tua, le lau wala awatu lea tua, koe fo i mai. Come back to me. I have a plan for your life. I have a plan for you. I have a purpose for your life. But you won't know it until you learn to come back to me. Now, Fia whauma i al tātou la unga i le vanga muli lea. Lango le vanga muli lea. E a wātua ni mafuanga e te tau ona e trust ai lea tua. A whaia ia se isi lea masalo salo. Why should I trust this? Okay, good. You got some verses that says this is from God. But why should I trust this? Let me give you a few reasons from our text. Number 1, in verse 8 and 9, notice what it says. For my thoughts are not your thoughts, nor are my ways similar to your ways. Now notice, what did God tell you to forsake? He said, forsake your what? Your ways and your thoughts. Instead, you should take on God's ways. Why? Because His ways are greater than our ways. Instead, forsake your thoughts, but instead, take on God's thoughts, because God's thoughts are greater than your thoughts. Ele kukusa alo tangata maleatua, ele kukusa manatua tangata maleatua, e ese mamao aleatua, mele fe upe fitu, la fuaio wala, la fuaio manatu, ai ave ala leatua, aisea, langa sili atu ala leatua, ile ala tangata, la fuaio manatu, ai ave manatu aleatua, aisea, langa sili atu manatu aleatua, io tato manatu. Pe ona sili ona mawalunga o le langi le lalo langi o whapea ona sili ona mawalunga o wala i o oto wala. Mau manatu e sili i o oto manatu. Church, God does not think the way we do. Furthermore, God does not act the way we act. Let's be careful. Wa makanga mangaku se isi iska ngaka. E ai foi meio o whaalongo i ai. Wa makanga awa o maika ngaka. O le kaimi ai ke whaolai ngai, ma e ko angalo e whai kaulo kuspa i makakalo i aso uma. Ua kukusa ka kou ma le atua. Wa makanga o whaalongo nga isi whai whiau.
O nganga isi kalkongunga maisi kapuainga. E ke whamaongi loa, e ke liliu mai loa mai lalulangi, whamele mai whaupunganga, ua kukusa le lei oe malea tua. Kalo whai. Ai longa ko angai whai kaul kuswhaia. Mangingo le upu lea, e esea mangakua lea tua, i o kako mangaku. E esea ala o lea tua, i ala o le kangaka. O le ale winga lo whamkalanga, e pepelo ngā whaupunga. Po le ale kako le lei, po le ale kako a mio kongu, e le ai se kaimi e whainga kako whapea ai, ua kukusa kako ma lea tua, ka lo whae, e mamao e lea tua, e sili aku lea kua, o kako ua ngaunka ngaka ngā whaia e lea kua. E ua langi kako whapea ua kako kukusa ma lea tua. We are not equal to God. Isaiah 46 verse 5 says, with whom will you compare me or count me to equal? To whom will you liken me that we may be compared? 46 verse 9 says, remember this, I am God and there is no other. O awale tua ele ai lava setasi. So as we look at that, we see that this is one of the reasons why God is saying that you need to seek Him, that you need to humble yourselves and return to Him and forsake your old ways. One of the things is because God is not the same as us. And then we land on this last part here. This is another reason why you should trust God. Because God is a God of His Word. God is a God of His Word. O le wingo na whaupunga o lea tua, o le isi le me kaunga whaatua tua, ina i lea tua mlo na whionga paia, langa o lea kua, a whekalai lea tua, e kaungu umea ume whetalai ai lea tua. A whetalai lea tua, e le pa ufua, ia le me fofonga iai lea tua whameia, e le foi fua, e whaia lava le mea o te loto iai, e le ngata e whaia le mea o te loto iai, whamei e manuia foi, mea uma o te awina tuai lau upu. Me le kam whaia kuai whamalosi ake oi. God does not make empty promises. When He talks, people should listen. People should pay attention because anything that God says will come to pass. When He predicts something, you better believe it will happen. When God swears something, it will certainly happen. Why? Because He speaks with integrity and faithfulness. He does not take back His statements. When God speaks, He is a God of His word, and His word is irrevocable. What am I saying, church? This is what I'm saying. God is not a man that He should lie, nor a son of man that He should repent. E leo se tangata le tua e tala pepelo ai o ia, po se ata leo se tangata e salamo ai o ia. Le ala wingo le punga, aua ne i tato manatu, lai kiki le tua ma manatu mamai le tua. Aua fo il fa akusa langa ol kangaka, si ole kele o kaimi ole fa ole ia. Ol kangaka, o isi foi kaimi. Kulou lava, o le kala pepelo ia. Ngol fai mai, au ke pole, fai vai aso lea, lua kolu vai aso ele o mai a. Au ke pole, lela ulako, mea lea, ngau le ofo mai, ai umai foko kiki fia, limas fulu ngei mea nga kau mai, ai lei kau ngu ulawas mekas. Ai sea, langa winga i ol kangaka. Winga i o le anga sala. Ai whamaila i al kusi lea, o lea kua, e esia lea kua. E lea kukusa lea kua mal kangaka. O le kangaka e ai kaimi e kala pepelo ai, a o lea kua, e leo se kangaka e kala pepelo ai lea kua. A whekalai lea kua, e moni mea whekalai ai lea tua. A whekalai lea tua, e kaungu mea e whetalai ai lea tua. Ngai ke ilo aile mana o le upo le atua. Ke ilo aile mana o le upo le atua. Wawa aile kaimi nga whawai le atua lalulangi. Whawhenga whai le atua. Whai i lana upo.
Ele mga mianga ngayon le tua semekas. Famay fekalay le kuwa ina malama. Famay le ya ona malama ilea. Ele kau ngayon le kuwa fai semea. Nga le fekalay o le kuwa kau. E kei loa I e yaile mana le upo le tua. Le famay e aluaku la upo le foi fua. E faya le meo ke loko yai. E manguia foi le me alu yai. Church, you just look at how He created all of creation. He spoke everything into existence. He said, let there be light. He didn't have to move. He spoke it. He said, let there be light. And guess what? Everything that needed to come together, all of the chemicals and whatever things that are in there, they came on their own and they moved at the word of God. That's power. That all He has to do is just say the word. Not only did He say, let there be light, He said, let there be a firmament between the midst of the waters. So He created the sky, and it was so. Let dry land appear, and it was so. Let the earth bring forth grass, herbs, and trees, and it was so. Everything at the word of God. If I pay enough for the man upo le tua mo oima, aweke mangaku ma mai le mana o le upo le tua. Don't take lightly the word of God. God's word will accomplish. What does that mean? Everything we read in the Bible has purpose. His word for you has purpose. When He says don't commit adultery, there's purpose. When He says don't lie, there's purpose. It's not Him just trying to take away fun. A lot of times we think, oh, God is a boring God. He wants to take away all the fun. No, God knows what the human heart is capable of doing. So He sets boundaries and He sets places to make sure that you don't hurt yourself or hurt other people. So when God tells you something, there is a purpose behind those things. Iskanga ka me se wa ka so la fai ka anga malamu li lua ai ko ke le loa o le fina ngalo le atu langa wai lo le al me kupul ka ka mu lua o le ke le o le afa ingo la inga ma ka ka kupo il mele e uma so solo aku le fasioki solo aku isi me nga le mangako o ya ai se nga maka il mele nga fai aku le kua awa e ke faia e wingo le fam kalanga e le ke fai mai le kua ku la fongo ia Langai malama leile kua I me kupu I mafau ma le response kangaka. We are evil people at heart. I know we don't like to hear that because a lot of us we want to, oh no, I'm good. No, let's be real. We are all evil at the heart. You know how you know? All it takes is for one incident and you'll be surprised of what your heart starts to build up inside. Things that you never thought you would ever be capable of doing. Some of us, we're shocked and we'll be like, the pastor did what? The wow did what? We get shocked because we think every Sunday everybody is good, but as soon as problems hit, the real things come out of our heart. And the Bible, the Word of God, it addresses it. The Bible discerns our thoughts. It discerns our hearts. It tells us, look, our hearts are wicked. Our hearts are broken. We need something to heal our hearts. What can heal our hearts? The Word of God. Ele ai maseisia mafai ona suesueina wana o le tua. So fo I ala tatou le mea lea. E eile mana le upo le tua. E pei o le pau o le ki munga ma le ki ona mai le langi. E lei se singa e vai e koe backwards le alo le kimu. Se vanga ngai faiso miki. Ai va vai fa leia a sau le kimu e le koe fo iaku le kimu. A ko ulu foi le kiona e le ko va aku ko alu ngai lunga kiona no e pa u mai a saua ka kia I e fai ale me finga ngalo ile tua o a me ia fa susule ele ai se ale me fa susu ai lo ele inga ia kupu mafua mai ai la au
Ai se ale au ngau le kupu malfua mai o la au. Inga ia iai se mea ai mo le kangaka e ai. Ia iai foi se saito i le lima o le kangaka e lulu saito. Ewa ai le makau ki o le saiko o le atua. Whamaila ia le kua. E whape ngā foi lau upu e sau mai le langi. A sau foi le upu o le atua. E le sau koe foi aku. E pa ua fai le mea ka kaunga fai. Ele se sele upo le atua, ele pepelo le upo le atua, ele foi fua le upo le atua. Ai ke lor fala ve lave langa ye lis ka ka feme. Se wo fa longo so, o feo ye ngai mana, o le fala ve lave lea. Ele o le ai o se mana o le upu, o le fa feke ingo ka ko loto. Le sale ki fa longo ai. Ile ka hau o lo loto. Nanga kofu uma ka ko maloto ma ele ese yo tatou loto. Hai mana o mia o na sua to sina ina o tatou loto. Ia avea ma ele lele. Pau anga o le kuainga ele. E kei loa ai le mana o le upu a le tua. Me lale kalesia. Ke wala waku ia te oe. Le vai aso lenga o kalangoa ai. Ma fa savali ele aku le whanaunga Israelu i le vau. Fa se fulu kausanga fa kamilo. O le fsili aisea fa mai le akua. Ia fa kinga inga o kau. Ele ngaka ia fa kinga inga fa mai. Ia fa mawalalo ina kau loko. Ele ngaka ile fa mai ia fa mamai o ko ma ia o i loai. Ia mea ngai ko kongo lou loto. O isi kai mie e o mai ki ngā mawhawhi ka auli o se sel kako kakalo o kako kakalo lea kua avese ngai mea ai ke lo ole me kaun kako kakalo ai lea kua ai o ke whama walalo i ake wai a whai o mai ngai mea i ngā ia whama mai lau loko o whama walalo i ate o tama ai whaakanga le upua le atua le upua i ai le mana e whamamaina tatou. Le upa i ai le malosi e whamawalaloina i o tatou loto. O le ki lava lea le kalesia i a maua le loto a walalo. Nangole mea kongwa leo o Israelu i Papelonia. Mea kongwa leo o mai ele fasalanga o le tua fa se la walu sul kausanga ngai fa mai lupu fa mai o mai a inga oso mai le to sa le tua fa mai o le ko yai se fofo o le fesili ai se a lua mea loto maa ma le loto fa maua lunga kalesia e manino lupo le tua e ke e le atua le loto whamawalunga. Ai whamanuia le atua i le tangata e loto maulalo. Mea la nau te wala au atuai. Kalesia, a whaiwaka ue la ngonga we le la ngonga inga le mano le upulea. Koe wawa ai oe i lau loto. Langa o ke iloa a e whaikau le upulea, e leo suia lava le mano le upulea. Kaunga iaiso fia. Kaunga yaiso oli so se kaimea kakala ai kaunga yaiso ngau ka inga ai au le sili a fai wa kau le aise mea koe wawa ai lau loko e ai kaimi wa umi la kako savalinga wa kako falongo so kako mangaku la ia se wa iloa mea uma no we will never arrive. We will never come to a place where we'll know everything. God says this, stay humble. Stay hungry for the word of God, but stay humble. Always understanding that it is God's word that will keep us, that will save us, that will bring us back to Him, and that brings us the salvation that we need. It's not that God's word is ineffective. It's that our hearts are not receptive. This isn't something new to us today. It's a recurring cycle in the Word of God. But I want to encourage you, church. There comes a time when God will leave you to your own ways. E ai kai me whakanga I le tua. E ngofa iaku, aua ke ula le lofa tu no le tua. E ai le kai mi e umai.
E alea pe ai vavai li sai e ongo feo pei wa famele yo le tua kuai pea. Kuai pea ia lako makua wha longo lava ai lako le langonga se mea. Kuai pea la ia. Famele ia lako makua wa ai lava ai awange i lako i lo se mea. Ue vava ai ai le mea le anga le la whai le tua. Kuai la ia halu ala ia malonga mangaku le lei malona le iloa o le ko i ai le tua mai. Alesia. Vai lava oi ate oi. Awa o langona mai le tua. E mana mia ona tatou fa maulalo i lumo le tua. Mana mia ona tatou o mai le tua fa pe atu le tua. O au le nei. Tangata le hanga. O te mana mia la wafionga faia. O te mana mia le nau i la upu le tua. O te mana mia la upu i le mana e le foifua. E faia le me te fina ngalo iai. E manuia foi mea oma o te awina tuai. Tātou tūlai mai. E le umi lava le. Tātou ala au mei tai au. Nau tau whai atu saunava o i le tua mei tai au. E se wai le se lata. Saunava o i le tua e te whanau lava i lumo le tua. And I want to invite our church family now. Let's all seek God. Let's just spend time in the presence of God. Just surrender this to the Lord. Humble your hearts before God. And I want you to say, oh yeah. Just show my choice all the more for you. God, to tuli mo le tua.
journey, and I want to make sure that everyone understands what it means to receive Jesus as Lord and Savior. It's not a religion, it's not an organization, but it's the name of Jesus Christ. Hallelujah. It is by the name of Jesus that we shall be saved. Yes, amen. It's not about growing up in church or being in church all your life. Yes, God. But it's about believing that Jesus is the Son of God. Hallelujah. So I Yes, just want to Lord. make sure that that's clear for all of you who are standing up here. Or maybe this is your opportunity that you want to say yes to Jesus. That you want to say yes to Him. And if that's you, just by a sign of faith, would you just raise your hand up high so we can see? And we don't want to shame you. We want to honor you. I see a hand back there. Come on, put your hands together, church. Everybody okay? We're going to say this prayer. Faftaile tua lo loto. E le fai mo fie. Ai ol kalkongunga lava wa na o Yesu lava. E mafai ona faolaina i tātou. E leo se kapoinga, e leo se falesa, e leo se faapotfotonga o le swafa o Yesu Keriso. A whailau ngā lui atu le ngango le tua i a te oe. E leo le tatalo lea e te mawail whaotanga o lou whatua tua i a Yesu Keriso. Mai lupol tusi a e taltonu I lau loto ma e tautino I lau ngutu o Yesu Keriso o le alii mal whaola o e whaolaina. Mea la leo le ki lea mo tama o le whatua tua I le tua. Faith in God. Not in the church, not in anything else, but in God. Say amen. Mea la lea au tatou tatalo lea whataitai mai tatalo lea. Ai ia e tuu lo whatua tua ia Yesu. O ia na te whaolaina ia te oe. Mea lea mulmuli mai te talo lea, te talo ai ma lo whatua tua. Lea tua le tama, whawhetai I lau upu. Whawhetai I lau whetalai mai. I lau upu e iai leola. E mawhai o na whaolaina I so se tasi. O tali tonu le tua. Ma tu atu lo whatua tua I a te oe Yesu. O oe Yesu o le alo le tua. Na e fio mai le lalolangi. Na e maliu I lungo le satau. Na tanu mia. Ma toe tu mai nai le uti. Ua e toi a fio atu I le langi. Ua e nofo I le itu tau matau o le tua. Mai iai le taimi. E te toi a fio mai ai. E ave lau e kalesia. Ai mo le nei taimi. A fio mai o Yesu. E te nofo I to tono lo loto. Avea o e fai mali. Avea o e fai mawhaola. I lo olana. Tai tai mai o e nganga paia. Fe so ani mai o e tama. I le nei filifilinga. O ta talo atu. I le smafo Yesu Keriso. Amene ma amene.
i le tua mo i lato uma wo mai le aso. Whamawalalo uma mātou loto i a te oe. Wa mātou tonu fo i le tua. E le sui a lava le mano lo a fionga paia. Sui il kangaka. E alu esil kangaka. A le sui a lava oe le tua. E ai le mana i la upo e alu atu e le foifua. Pe ona mātou moli mawina nei aso le tua i le se tasio ta mawa ta lia ina le faultanga. Le mana o lo upo e alu atu e le foifua. E whaia lava le mea e te whina ngalo iai. E manuia fo i le mea e te awina atu ai. Whawhetai la upu le atua. A le mātou ta talo i so swani ai mātou. O mātou loto le atua wa nuti mamoia. Loto wa whama wa lalo i a te oe. A wa e pau lea o le taulanga e le inosia ina. Whama ngalo mai ai mātou. Ai e so swani le atua. Whaia se loto fo. Whaia se loto mama. Mātou te au nā tua i a te oe i le anganga male whamaoni. Whamanuia iai lato uma o tula i nei aso. Whafowina o lato malosi. Whafowina o lato oli oli i a maua le nau nau. E whai tau masu e su e la upu le tua. I le ngata i lea i a whalongo longo i la upu e tupu ai le whatua tua. Le ngata i lea i a savali maola i ai le tua. Ai e whamanuia iai lato le ngata i lea o la mato e kalesia uma. Pe ona mato iai nei vai tau ia tuu le mato ato toa le tua i lau awhionga pa ia. Awa nei mato whatamala iai. Awa nei mato whapalapala ma whatala le i le awanoa i le sue ina ma le whaitawina ma le whalongolongo i lau awhionga pa ia. Ai e whamanuia iai mato. Anganga pa ia tai oe. Ma e whamanuia iai mato. I ta tonua mato a inga i ngā luenga i mea umalava le tua. Ia tai lau alo awhionga pa ia. Ia mātou toi fōi atu i a te oe. Ia mātou salamo. Ia mātou saili oe manu e maua oe. Ia mātou whalata lata i a te oe manu e lata mai le tua. Ia whao ngāta taule nei taimi le tua. Whamanuia mai oe le tua i mea umalava. O le vi inga i whafōi atu i a te oe. Whaftai lo whamaoni. Whaftai Jesu ke riso. Mea uma wa mātou ole walau atu. Ono o Yesu. And everyone says, amen and amen. Why don't we give a clap offering for Jesus this morning? We're getting ready to dismiss. So la tato sauni ta apel ne aso. Ai le sunga ya Paulo. Vi ia le tua. Si la fia le tua. Lautu la i le aso nei. Si la fia vo i le tua. Ia lau filfilinga le aso nei. E le whapeo le ato toa il tangata. O le atama fai. O le tatalo i le atua i a whamanuia le atua i le nāwhi whilinga. Su e sau tuspa ia te whai tau iai, tatalo i asa uma, i leo le tapua inga, au Yesu Keriso. A whai o tau sa ili fo se e ka le sia, o lo awa noa tato ainga lotu, e ma whain tato au nai le atua whatas. A ia whamanuia le atua i a te oe, ai mesil whanau maltina, na me le to tu whatasi o tato, au awele. I inga i le atua, ai o tato sauninga na nei aso ia whamanuia tele le atua ia te oe folfolanga uma na ia luatu tato ka lenga. But thank you for being here today. God bless all of you. And now may the Lord bless you. May He cause His face to shine upon you. May His grace and His peace be with you throughout all eternity. In the mighty name of Jesus, amen. God bless you.